कांपाल ग्राउंडाच्या खाजगीकरणाविशीं बरेच दीस जाले कोफुसांव सुरू आसा. कांपाल ग्राउंड बांदून तयार आसा, मात अजुनय तो लोकांच्या सुवादीन केल्लो ना. हो ग्राउंड सरकार खाजगी ऑपरेटरांच्या सुवादीन करपाक सोदता. ह्या ग्राउंडाचें खाजगीकरण कित्याक करपाक जाय अशे प्रस्न काँग्रेसीचो फुडारी अमित पालेकरान उपराशिल्ले. तशेंच मैदानाचे खाजगीकरणाविशीं काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स हाणें हुस्को उक्तायलो. मजगतीं आतां ह्या फुटबॉल मैदानाची जमीन पणजे महानगरपालिके कडेन हस्तांतरीत करपा विशीं मंत्रिमंडळा कडेन प्रस्ताव सादर करपाचो निर्णय टीसीपी मंडळाच्या बसकेंत ह्या आदी घेतला. देखून महानगरपालिका ह्या मैदानाचें वेवस्थापन करतले अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी एक्स वरवीं सांगिल्ल्याचें कळटा. मजगतीं कांपाल फुटबॉल ग्राउंड एसएजीच्या मालकीचें न्हय अशें गोंय खेळां प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक डॉ. अजय गावडेन स्पश्ट केलां. आयकात. कोणी तरी म्हाका धाडिल्लें की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कांपाल की आमी तो लीज आउट करता. आय थिंक देर इज सम कन्फ्युजन दॅट नीड टू बी क्लियर. जे ग्राउंडा बद्दल जे कांपाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ते कांपाल जे भाल्ला उलयतात ते दिस इज मनोहर पर्रीकर कांपाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर, जंय आमचे बॅडमिंटन आसा, वन ऑफ द फायनेस्ट स्विमींग पूल वी हॅव, टेबल टेनीस वी हॅव बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग. दिस इज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कांपाल which is under the control of SAG and Department of Sports and Youth Affairs. I think there is little confusion that is being running around. There is one ground opposite our cricket ground, Campal cricket ground आसा, जेका आमी तेजे बाजूक जो जिमखाना जाल्या नंतर भाऊसाहेब बांदोडकर ग्राउंड आसा आनी आमचो क्रिकेट ग्राउंड आसा. ताजे ऑपोजीट जो एक तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयता, जो एक फुटबॉल ग्राउंड जो केल्लो आसा, आनी तो ग्राउंड दॅट इज नॉट of Department of Sports and Youth Affairs and SAG. So I think we need to be very clearly understanding that is not the project of Department of Sports and Youth Affairs. That is not the project of Sports Authority of Goa. Not built by, not managed by. That land that is their property. I think it is under. You should clearly verify under Smart City. You should go and ask G Suda what they are doing. So it is wrongly not quoted that Campal Sports Complex to be leased out by the government. I think it is wrong information that has been, it should be put up properly. आमचो मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा, जो कांपाल मनोहर पर्रीकर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जंय इट इज फुल्ली अवेलेबल फॉर पब्लीक. You have very beautiful swimming pool which you have 50 meters, you have 50 meter Olympic, 25 meters. We have full-fledged 7 courts badminton, and if you see right from morning till evening, all the residents of Panaji, whether it is veterans, whether it is other members, they are coming playing. To clarify, that ground which is under consideration, आताच म्हाका कोणी तरी आनी फोन केल्लो की तो ग्राउंड तुमचो काय तुम्ही लीज करतात काय. इट इज द ग्राउंड डजंट बिलोंग टू अस, नॉर वी हॅव एनी आयडिया हू इज लीजिंग इट आउट. It is not our ground. It is not maintained by Sports Authority. It is not built by Sports Authority of Goa. Sports Complex Campal, which is named after late Manohar Parrikar Saraja nantar to complex asa, that is fully available for the public. It is at the disposal of public. We have been playing so many tournaments, whether it is West Zone, whether it is national, whether it is international. So many tournaments are happening, and that will keep continued at the complex. Campal Sports Complex म्हळ्यार हो multi sports. I think that is only football ground. What we can see is one sports ground, that is football. This is multi sports complex. So एक खंय तरी हांवें हेडलायन पळयल्ली, Campal's multi sports complex to be leased out. It is not so. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगेश.